muri karitsiye n'inda yisize amavuta y'inka. Tubatiza amashyira rero tubakire natwe. Araje uwo wateye inda araje, ujya kumutereta wari watunaye, n'utubombo wari watunaye, ujya n'uturabo wari watunaye, n'utugambo twinshi wari watunaye, none n'ubushaka dore nguyu araje. Araje uwo wateye inda araje, wari watunaye, none n'umushaka wari watunaye, dore nguyu araje. Araje uwo wateye inda araje uwo wateye inda araje, umugurira telefone wari watunaye, umushyira uturabo wari watunaye, umugurira fanta wari watunaye, umujyana muri hoteli wari watunaye, none n'umushaka wari watunaye, nguyu araje we araje uwo wateye inda araje uwo wateye inda araje uwo wateye inda araje, umugurira soda wari watunaye, urushete wari watunaye, ukora kuri moto wari watunaye, umugurira amandazi wari watunaye, yaraje we araje uwo wateye inda araje uwo wateye inda araje uwo yateye inda araje uwo yateye inda araje. Barakoze cyane, barakoze cyane. Ninde no ahantu umenyera ko mukuze rero nicaye ndatekereza nsanga wowe isabukuru yawe y'imyaka 32 wahiserebeye Bernard mu kuza wa minisitiri w'intebe. ese ukiri umwana bakazaguye ka mugongo cyangwa bakazagutwara mu ikofi? mbega ibyago usibu najya mvuga ko mfite umugore mu bantu cyangwa ubwo najya mvuga ko mfite kontineri. ese sha uko ni wowe cyangwa ni urumogi rukuvugishije? Sharaberewe umugeni mwiza tumusanganire Jesus. Musore uraho neza, umeze neza? Bakwita ngo iki? Yitwa Puisi. Umuka wanjye rwose mwita Puisi. Namubonye rwose umuberanye urugo rwanyu turarwishimiye cyane rwose. Ndababonye hariye rwose mpita mbona nijuru rito. Nijuru rito rwose urabona ko mujyanye. Nyuma nanyuma shaka bibi wanjye abonye umugabo nyuma nanyuma byari byaranze ariko aramubonye. Musore cyakoze uri intwari. Uri intwari kandi ushatse umugore mwiza. Uyu mukobwa rwose uyu ni umusore dukorana ku kazi. Urashize none uyu musore turakorana ku kazi ntabwo ari umugabo wawe. Uvuze ngo papa nyumvise rwose pe hari nyewe wundi umusore watinyuka gushaka bibi. Iyo ugiye muri dushe uza utwara isume cyangwa uza umanura irido? muri mu kurya imbwa. Mwete mukuru wanjye ndabona yaranze kurongorwa. Jereka nshaka niba imyaka tubanye yose ndigurira ndacyagura umugati nkabona muri kundeba gute bikaba ngombwa ko mvasura mu gatatu. Leto vezave Franco hari ikintu Imana imbwiye waduhishe igihe kirekire ahantu
impamvu utagira umusatsi ariko Imana irabinyeretse ko ndabona mwari nk'ahantu gutya mwaye muhunga niba ari mu ntambara sinzi icyo cyabaye kubera ukuntu wakundaga kurya uhungana inkono ishushe ku mutwe. Urebe ukuntu mbere ya covid habaga insengero bya atari wajyaga ku murongo umwe za Kabuga sana insengero enye bashatse kuzajya tuzicuruza rero abapasiteri bari bafite amafaranga tubura insengero nshyashya ugasanga urusengero rwa okaziyo umuntu wajya kumugurisha akakubwira ngo urampa n'abarokore abantu bari muri urusengero urabampa wamubwira ati ndabaguha gute ngo turajya gusinya tubashyire ku mugereka. Hari mbonye imodoka yahiva nkiriye komera Imana amashi ariko iyo modoka nizo kugonga feri yagiye ageze kuri doda arasa nk'ufata feri umukobwa asubira inyuma bankojejeho igisabo nagiye kumva numva ibintu bimeze nk'ibinyugunyugu mu mutwe bihera mu mutwe ibindi bihera mu mano bihurira munsi y'umukandara. bamwita Emi uyu mwaka ngo wari ufite ibibazo by'ubukene ariko kubera ikintu ukoze uyu mwaka tugiyemo ntago ihindutse. wabuze n'ubwira nibura inkwano tukazimuha ariko akabushaka. ungana ute kungana n'igiti cy'umuravumba ukungana ni turashaje Egrani be ariko indi Imana ibwiye kuri bushari vibe ugira kuri stage bankuhaguruka gato vibe ugira kuri stage Imana igiye kuzikuba karindwi uyu mwaka tutatujamo ko ndabona utora amashashi kabuka. Azubonye muri umuntu wafite n'imiganya. Meze neza? Meze neza. Witwa? Kwa Crazy. Crazy ufite mato? Yego. Ufite igitanda? Ufite gaze? Ndayifite. Tugende mu rugo nguwo umugore. Jesus! They never show you it. Musore, ubona bari abakobwa babiri bicaye hariya? Ndababona. Ngiye kubarongora bose b'abagore bawe. Bariya bakobwa uko ari babiri ngiye kubarongora bose b'abagore bawe. Uzi mfite umugore. Urabongera be batatu. Nzabatungisha iki se? Nzakiguha. Jesus. Uzamuza kuryana buri joro mutaye mugiye kuryama. Ugiye kuryama he? Inzu nzayibubakira. Uzi washatse undi. Abandi bose barabyanze. Arenda byanze. Urabyemera ku ngufu. Uzi ntaho ndongora. Urabarongora. Ntaho ndongora yewe. Urabarongora. Ntaho ndongora. Urabarongora. Yewe ntaho ndongora muze. Okay. Bo barakurongora. Urupfu rwiza we. God have mercy upon us. Chorongo. Reka mbwire Satani. Reka mbwire nuza we. Reka mbwire. Ngenda kubwiye ngo Satani. Kudasoma abagore bawe. Uzi n'abagore banjye. Reba era kuri uyu muto. Usoma kwita mari minganya. Soma ku muntu. Aza kwihangana amenya arimo. Arimo make. Kuri gutangaza umuntu imyaka 42 urumva bya bimeze bite? Gusa umukuru we Ayo menyo yaba resista gute? Okay. Era kuri uriya mukuru. Rero niyo imyaka yajyanye dollar abura amezi 2 ngo arekere kubyara. Wita unamutera inda. uzi kumusoma byakunda. Ariko inda ntiyakunda kuko narifungishije. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngira ngo nta wundi mugabo wo kubihamya ubu ngubu irembo ryafashwe gusaba no gukwa byakozwe ubu ngubu umugeni turamumuhaye. Ababyeyi bari hano bari seriye manu ntugire ngo turi gukina nawe. Urarongoye. Sha nubwo muri umugi ndamugushyingira.
nubwo unywa itabi ndamugushyingira. Ahubwo witwa nde? mubyeyi ngira ngo wenda nagusubiza akanya mbere yuko tujya mu kindi cyiciro. Hanyuma Manode, ntabwo Madedera wamuteye inda? Ntabwo wamuteye inda? Ose buriya arahakanye yaremeye bimeze bityo. Wamuteye inda? ufite ubumuga bwo kutavuga. Madedera waguteye inda ninde? Manu. Yakubwiraga ngo iki? Ntabwo yabihakanaga cyane. Manode. Manode. Uwateye inda si uwo? Uwateye inda si uwo? Murebe. 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 Niwe? Babarira n'imbabazi musabye sibyo? Barushaka uyu mukobwa. Ndakwinginze umushake ukora ubukwe. Nawe nakazi ntabyo kumushaka nazo ntakiti. Nabyumvishe ko ari akazi ariko none ikindi kintu giye kukwisabira. Barushaka uyu mukobwa umukuru hano mu rugo rwose. Kubera ko uyu mukobwa imyaka agize iramwemerera gushaka, iramwemerera kuba yarashatse akaba yarabyaye, yewe akaba afite n'abuzukuru. Yabuze umugabo. Ntabwo yamubuza ahubwo ntabwo amushaka. Ako se wakinginze akakantu kagashaka. Sinumva ikibazo byaba ariko ni cyo kibazo. Uransebya wangiza ngo simbona umugabo. Unsebya ni wowe ugenda ukicara ukarebera imyaka ikomeza izamuka nk'amajyambere mu Rwanda. Hari iki kibazo kwitonderwa. Abo bahungu banyu barirwa bandari kubwo busabwa bagenda baduterera abakobwa inda. Uranyumva neza? Ndakumva. Koga akaza kirirwa kiragura umugwi wanje akirirwa ruka nta ya mitiweli nta niki nta n'ifu y'igikoma. Uranyumvira ibyo bintu? Ni ukuvuga rero ngo 2024 2024 abasore nk'abo turabagurukiye nta mikino. Nemuse ko nuko umukobwa wawe gushaka umutanga nkawajya muri jya kuba ikigeragezo mu rugo. Nukuri kwimara tureke no kubihisha. Yambere ikigeragezo. Nawe atigeragezo reka nabyohereze kuri mujama mu wundi. Oya wowe urumva ukeneye umugore. Nje nta mugore nyikeneye urabona afite abana bakuze. Sinzira ko mukeneye. Uramukeneye ibyo ari byo byose nazo uzabaho usura umupadiri. Ashaka umupadiri. Mbwiye uri umupadiri. Ntabwo ndi ko nzitiretera. Uzitiretera wahereye kuri uyu nguyu ko byoroshye. Uyu nguyu ntiyavuga hoye. Igiteri vayita yiyambika. Impeta zaba yanayiga. Turashize none. Umva umuntu aza ukeneye twa dukobwa se ugenda ukabanza ugatembereza. Uyu nguyu bitewe n'ahantu imyaka imugejeje. Nta burenganzira afite bwo kwangira umuhungu. Yaba ari umukarani, yaba ari umuyede, yaba ari umufundi. Umuhungu upfa kuba ari umuhungu w'umeka. Ibintu uko yaba arapfuye. Ugeze mu myaka 40 ingahe? Uracyashaka ikindi gihe kike? Mbahaye iminota 5. Muganire kandi ngaruke mumbwira ko mwageze ku kintu gifatika. Sibyo? Iyo ngombwa n'indi tuyimutera. Fatirane twasigaje imyaka 3 undi kubyara bikavuyeho. Baho bure gufatirana umuntu. Nibyo. Muzehe bivuze neza nkuko bivuze. Ngira ngo iki gikorwa twaragiteguye mwese munakitabira. Yego. Rero nagira ngo baba protokoli bakomereze abo bageni bacu mu nzu. Bakomereze mu nzu. Duhite tunatwikurura. Nta gitekerezo cya Manode. Rero nagira ngo mbabwire ko ikigiye gukurikiraho no gukurikirana ukuntu bagiye kubana, tubikontora buri wese akabigira ibye, buri wese akajya acungira hafi, tukaba kandi twiyemeje twese ko 2024 umuhungu uzajya utera inda ajya amenya ko agomba kumutwara.